Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kan date kasni ko Haduh hai shwa bang operation ni le sai mo ti ka ati report ke bang ora mentara de lor ke jinte polus pet bening ti ini ka ati report ke bang yo kan menengkong ke de ka south trip benai banyu arja arfuah kata di ati ai bang yo menengkong ke report kaba pada ke report ke de bang yo nomor ni ati ai yo fai asil ban arba ke de report ke bang yo ar pratrik benai banyu arfatrik benai banyu arja arfuah ti kani ka ati ai bang fai hente ke de nomor bagi don jingte naka Ministry of Tourism Government of India baka neka MTDC kena Meghalaya Corporation baka sesi register agreement halai tarik menai ba arjar khendai ti habede baka neka agreement te nakadunga ngala fai ka API hang po office dengan po tourism hang ni dia bangla fai ka API ngalap ya ki report ki ba pau baka estimate and pay ke koi Haduh koi khat fra klur fra phau arlap san sawajar khandai spa sa ti hadien bangla yo kan ni DPR na po ka office jong ka MTDC ti ngali inspect manage po lom spek mening ti hadien bang inspection na kini ki art ko art li jingte art judge jingte te pila be sha yang akan dia pangan pule gini jite menengkong di construction of traditional healing center, number 2 construction of information center commercial emporium, number 3 construction of power backup hut, number 4 construction of counseling center with multi-purpose hall, construction of cafeterias, construction of rain shelter, construction of biblioculary, sound and light show gallery, construction of internal pathway with local stone, development of parking area, storm water drainage system, plantation of biological fencing around campus and roadside, construction of public toilet, construction of boundary wall, and directorate sign each and campus eliminating with solar energy, last mile connectivity, development of trekking road, development of retaining wall, landscaping, solid waste management, but mountain banking. Kalong kaba sosi, but kalong kaba sodia nakalan jongar namar kum aktivis hari juga por ngade beriu benang don akan yang terai. Ti kalong ke kaba ngapai selum tengah dap dak jinglango namar ba abang ngapai selum kadon gawe jingte ke building ke bakamba he kalik kadon ke jinglik. Ini video kadon ini. Ti kata building ke bakamba he kala lik hinte bakata ka building the reconstruction of counseling center with multi-purpose hall. Ti kini ngalik menni kapa naka ni ka building ngalai hadian bangalai alam di ginong song kidon ng sinong gibayalam yang ahte kadon ka kajing khangit ka balat ti ginong song tilai alam tu changit ngarung nang tu ti ngatan video ki dor gidar ne kidon lukhat ti kini gede ke ba nga sosi na kalajunga ba kapa ba jing le benya kesengsi om tanggane kini gawi ka koridor ek bakam he ek sanction kini ka saw and light show for clarity kini sanction ke doi poi Haduh ju klur san kho saw lak khandai pulai hajar khandai spa sandupra habang apai kini saw light show for clarity ya kini kamdon polus pebni kini ke ka ba lengo bat ka ba susne ek sengsi hak jinsya kini ka skim Artisya kadai ka finance assistant nam tak itu gibri gurun jaka. Dei ngamla mun bedur hakan no karkom ka sengkasi kali ai ka MTDC bante ya tu jaka hang tu. Ti kata kadai ka ka balngo na kalian jonga aktivis mangape ya ka kailan juga skim bat ka komlong ka agreement ti ngalngo alo kata. Ti wal kata ro tang basna baharo te kala dei ka ba kamtam ka te ka jaka kamtam. Lakum no ki kontraktor ki de ban
kidai ban lamno kidai ban perkat ke nam ta jing wit jing biang le nam ta jing don borom jong ke ka kentang kontraktor the JV of Konton Lenra an Mike Pang Laptam. Number 2 Shri Konton Lenra. Number 3 Shri Lenor Nongsi. Number 4 JV of Konton Lenra and Shri Binor Kongsip. Na Shri Amka Bos Kambarbanyang. JV Shri Sirin Mabulay Balas Chans Kem Ksian. BNA Technology Consulting. Shri Hilarious Amdan, Shri Lebar Lang Langdo, Shri Sunshine Lalu, but kini Green Energy, kini di giba kibrio giba yo kontak nanti polu seperti ini. Di habedi begini ka kajinge tu jungai pi ba kini ka banju klur kini ka saw unlike show clarif kamdon kini. Ngamti basya ka tu ka bahajrong do ka bate hakler do tulung katu jinsya kade dah kawai keskim ke basau pulang. Ngamti lese ki pa UC de katu rom ti kata de katu kade lah jong skim. De bangawat mene stage pulus mene ngamlap ni. De ngamti sekrai kan pensai ka MTDC rangkat pakai ke turis men atau kani ke jasano. Ngatrai tak jingerap jong pi ki press ki media ro ngatrai kade ka win kalat banirap le sengasi bajangar aktivis kendiat pinggir kontribu lem kenal bantip ya ka jaksano gani ka juklur di hebede begini nak yang kesengasi dah syak lasan ka agreement ba kata agreement ko agreement syai ba shwaban handed over kemudian di berkat kum ka point number 5 but kadwe jong ka agreement agreement syai ba kedai kamram yang kesengasi ban I completion sekian. Di kat kumkata report pengalap ini lah dia thoi saya yang apa kendai pusau persen lah dia biarkan. Thoi tu jengeli lah. Kendai pusau persen lah dia biarkan. Di jengeli kerja asyano tekan diukur. Di try tang kaseng kasih ro kadai benua dia kata. Bat ke MTDC ro kadai pensai kata. Bat tak dapat jur ro kaseng kasih. Lakam nomno gitu ke bapai lah dia ban pak repair biang nomor ba kadai ke building sin la pay la sistem ba repair kam sistem tak bolong na benta ka jinggas tu jing bulang atrai hab le biang itu man mencuara ka don ke we ka building tu hajrong ka ka we la air dia ba la air dia ba mi news kala repair biang itu de ni ke building ta la sistem ban repair itu ti harano ka buit juga air tama tip tang ba ka syukur pat ya sehingga si ba kamde ban ai completion sekiat kita kat kum ka point elben juga agreement kata di kerpat juga ba phim lakum no phim pat de ban ai sekiat nomor ba tang syuai kapau ba kaseng kasir ro kadon ketilang tang syuai completion sekiat mo kaseng kasir ro pau don ketilang sien ba ai completion sekiat kemut ka kam kalai be ke UC la submit for the lian ma ka ne di central scheme te habakut jot mana jot kaseng kasir